فیروزه داور داچی نویرم لبکم جشنی فیروزه ناره 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 درد و درمان یاره او جشنم باب توی کرد نالا و اکشاری ماره ناره 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 درد و درمان یاره او جشنم باب توی کرد نالا و اکشاری ماره جبكم جاري نوسي ناره الناره درد و درمان یاره او جشن ما به توی لالا و اکشاره ماره ناره 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 درد و درمان یاره او جشن ما به توی لالا و اکشاره ماره صباح بخیر روز باش تماشاوان عزیز داوی هفته ایروژی بدنگ پروین حسینی بستران کارنگین مدس پیکر بله بینرن عزیز ایروژی مجرمه گلکی گرینگه گلکی مهمه و که ونجد زانن وان دوین داوی ده دارستانن ما گلکی شوتین لورا هن سدمن وان هنه یک سدمه وان جی یک جوان سدمان جی شوتاندنا فرزه یانه دماکو فرزه تن شوتاندن ev dibe sedema şewtandira daristanan axên me zirar dibînin bereketa axê me diçe û qedexeye jî em ê îro behsa wan bikin hûn jî dikarin pirsên xwe peyamên xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişênin telefona me li ser ekranê ye 0506 657 533 62 kerem kin hûn jî pirsên xwe peyamên xwe an jî mesajên xwe ji me re bişênin gelek mêvanê min ê hêja di stûdyoya me de ye em ê bi hev re sohbetekê xweş bikin behsa mijara xwe bikin kerem kirim xeyratine bidin mêvanên xwe jî endeziyarê ziraatê Mehmet Tekçe hûn bi xêr hatin صاحبي خير قاضي بابا çawa mamoseti başî صاحب وجي باشن em jî başîn gelek spas dikim endeziyarê ziraatê Abdurrahman Aydoğdu hûn bi xêr hatin ناف خیلی دارم گلک سپاس çawa mamoste گلک سپاس کم باشم و با چان باشم em jî başîn gelek spas dikim خوش Stranbeş Pervin Hüseyni Malata Ava Müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem gelek spas dikim. Bele bineren aziz eme dest bi sohbeta xwe bikin, dest bi mijara xwe bikin, le kerem kin em awilî vêteraya xwe temaşe bikin. Li welêt şewtandina frazeyan qedexeye di gelveyekê li gelek herêman fraze tên şewtandin ji ber vê şewatê ekosîstema çandinî û süruştî xerat dibe. Daristan di şewtin bereket axê kêm dibe. Ev tenê çend encamên şewtandina frazeyan e. Cezayê şewtandina frazeyan çi ye? Cezayê şewtandina frazeyan li gorî herêman diguherê. Zirarên şewtandina frazeyan çi ne? Bi şewtandina frazeyan kîjan heywan û nebat zirarê dibînin. Tesîra şewtandina frazeyan ya li ser cûreyên beran çi ye? Gelo şewtandina frazeyan dibe sedema erozyonê, şewtandina frazeyan dibe sedema şewata daristanan. Cûreyên beran çawa dikarin werin zêdekirin. Ji bo bereketa axê mirov dikarî çi bike? Şûv çima girîngin, dovên bav û kalan çi ne? Dovên bav û kalan çima girîngin. Ji bo ku dovên bav û kalan mayîn de bibin çi tê kirin. Li welatê me hilberîna fêkî û sebzeyên cuda di kîjan qonaxê de ye. Li welatê me kîjan sebze û fêkî nû tên çandin. Ji bo pêşxistina fealiyetên çandinî divê cotkar çi bikin. Bersi vêvan pirsan û agahiyên din tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê wê bên ser ekrana we. Bele em ê îro behsa şewtandiran frêzeyan bikin, em ê behsa cotkariyê bikin. Weke hûn jî zanin van demên dawî de mixabin dîsa daristanên me şewitîn. Yani gelek sedemê wan hene lê hin ji wan sedeman jî yek jî ez bêjim şewtandiran frêzeyan e. Yani îxbalkariya welatiyên me ne bi rastî em ê îro yek bi yek behsa wan bikin. Li welatê me qedexeye jî lê cana tê îxmalkirin.
cezayê wan çiye gelo çima frezetên şewtandin em yek bi yek îro behsa wan bikin lê mamoste ez bi te re dest pê bikim ewlikî ji te bipirsim ewlikî dixwazim te nas bikim rastî bi cara wil tu dibî mêvanê min dawiya heftê de ewlikî em te nas bikin paşê me behsa şewtandina frêzeyan jî bikin ez ziraatê bilind endezarî me endezarê ziraatê bilind Erê. saat xweş Mehmet Tekçe navî me ez Rihayê dişoxlim boy ziraatê ziraat menzi werko Hûn çend salê we hûn bi vî karî re mijilin Eyyanê jar bûme mekteb xelas kiriye ji hînga we em ê nêvî îşî dane berî mektebê jî em ê bavê me cotkar bûn em berê de jî navî îşî dabûn ê me va îşankî mekteb akademîk olarak jî xelas kir bûna xwe de heta rihîro em wergî navî îşî dane we got ka ez mekteba wê jî bixwênin newsa me got em vî îşî ser mektebê Him dikin him jî we got ka me mekteba wê jî bixwênin saeta we xweş îja mamoste me behsa frêzeyan bikin lê ewlikî ez veya ji we pirsim frêze çima tên şewtandin gelo sedema wê çi ye yani arman çi ye ez bêjim Cotkar çima pirêza dişewitînin sebebek xwe cem cotkara sebebek xwe tenê heye em jê re dibêt ekonomîk yekî gu pirêza neşewitîne pê pirêzê ra çandiniyê bike 5 îşlem lazim in kultivatör dike berê puluk dike kultivatör em bên rotatîl 5 îşlema dike ê gu pirêza dişewitîne ji wan rehettir e yani em sê îşlema dike kultivatör tapan dira jî mîvzer Çandini. çandinî ê gu pirêzê neşewitîne donimê 7 litre nîv mazot dişewitîne ama ê pirêza dişewitîne sê tane işlem lazım in 4 litre dare em ên arê da 3 litre nîv ferqe teve şoğul îşçiliğiya vayê ê ku pirêza naşewitîne em bên donimê perê berê milyar nîvek yek û nîv dare ê ku pirêza dişewitîne yek dare ê ku ser donimê te hebe donimê 500 kaxet ser donimî dibe 5 milyarê perê berê 5 ve jî çîvçiya ra kulfeteka mezin e tamamen ji boî ekonomîke diye ji bo pere yani boî pera çîvçi pirêzê xwe dişewitîne Belê Erê. îca piştî ku frêze tên şewtandin gelek zirarê de axê zirarê de derdorê ez bêjim yan dibe sedema şewtandina daristanan ew bereketa axê diçe bereket namêne weke bere berhem nade yan dîsa jî hin cotkar ez bêjim frêzeyan dişewtînin îca piştî ku frêzeyan dişewtînin gelo çi zarar didin derdorê yani pirskekên çawa derdkevin holê em tiştekî wanî bêjin berê gu pirêze dihatine şewitandin dewletê gu em derketina araziyê pirêzê şewitî temam şewitî ama kêva pirêza şewitî em menike ew tespît bikira em ê cotkar êr berê dide dara mala xwe pirêze dişewite em darin dinin ku pirêze dişewite ama kes li serî axê tune ser êr tune me wê çaxê nike û cezaş kesê rêyazî bikira ama qanûn degiş bûn ew erda ser navî kê besa zadin wan şewitandinê wê gu em herin bibînin em sistemê tabû sistemî de dinin ser navî kê em ji bîra cezê yazê dikin wanî bû diye şewitandinê pirêza nîvenîv kêm bû em bên li bajarê Rihayê di 2024 da 2024 da di 106 insana ra ceza yazıbiye. saatiye dayın Ceza yazıbiye. Nezdike em bên 14 trilyon pere jêra ceza yazıbiye. Ama di 2025 da sistem degiş bu diye tapı sistemiye da navê kî hebesa ji bîra ceza yazı dibe
حتی نها و رقمان نیو دا کردیه یعنی تاثیر کرد تاثیر کرد یعنی ام بین ویغلامه که پرا با رنده طبی پریزه ام بین gelecek insanlığı bile etkilemişti ki. Çünkü ard tabaka ko arde ya go je anverim bedirin hay. Hatta ni am bir diyelim metreki. Te sale her gu prezete şevtanda je santimek her rasa gamani devam bikin ama ahir kha bikojin ileride jmara verimi nada. Sebebi havi em çiftçi kara dibin her ne kadar mazot ve gideri ve zede dibeji ahir kha meşevtinin geleceği kha meşevtinin dibejin. بله بله ساعت خوش مامۆستای جا تۆ خوازم بەرە خۆ بدەم مامۆستایان دنجی ونجی خێر هاتن مامۆستا دیسا سەرسەرا سەرچاوار هاتن ئەمە سۆپەتا خۆداوام بکن لێ ئەم دخوازم تەژی ناس بکەم مامۆستا تژی جاراول دبی میێوانێ من لەورا ئەم تەژی ناس بکن بله از عبدالرحمن آید دو از سروجی ما هر وها اندازه زراعت ما جخنجی واجی لسروجی لدبستان ماموسی تیز ما کردی کم زبانê Kurdî sata xweş اره کای ما جخنجی زراعت جی بازرگانی کردی جکن جبه کو کارگه همه اندازه‌ای هیا بله لکارگه همه جوجودکا یک و یک علاقه دارن از وسا ساتا خۆش مامۆستا ون هەم ئەندەزیارن هەمجی مامۆستەیە زمانی کوردینە ساتا و خۆش ئەس بێژم مامۆستای حەبکی باش کرد ژمەرە شەوتاندرا فرێزەیان ینی جۆتکاچما فرێزەیان دشەوتێنن ئەو قەدەخەیە جزایەوێژی هەنە مامۆستای قورتاسی ژمەرە باس کرد ژوەژی پرس مامۆستە yani van demen Davide mixabin Daristan şewtin axu berekete axama nema ez bêjim yani hingi ku tên şewtandin piştî ku ax yani frêze tê şewtandin zareke çawa daxe yani ew berhemên me ew berhemên ku ji axê tê ez bêjim zareke çawa dewan انت خواستم باش ببیجم مینا باش یک لسه آبوریه یک لسه جان مروان یک لسه تندوسیه مینا باش ها پیشی امیشم جبو چاندنی پیشی آخ بم لازمه پاشی امیشم خبات آخی مینا زرا های زیده ام دنام ساله دا جبو گنمی خوا ام گبره بکاتینه مینا گبره بک آزوت فسفر پتاسیم کلسیم جورین گبره هنه اما داویج گنم جبو گنمی ما بدای که باشترین بده داویا ساله دادم ام چنین خواهد کن پوش دمینه ام جوی پوشه دوی پرزه او گبره نام ساله دم پرا کری ام دن نام آخی به پرا مکریه داویا ساله دا جبو کای مهیسانت به ام به اگر دشوتینن او پرزه دشوتاندن او علی آبوری و جبو جودکان زراره هر وها برکات آخیش گیم دکه جخنجی وایش امیشن جودکان دقاسه کاری خواه هیسانت به جبه کو ادی قزنجا جودکایی پر نمایه دقاسن درجه که هیسان دا به مصرف کیم به کاری خواه تمام که جبو بی هاویجی امیشن پیزین شوتنه باندورین پیزای شوتنه لسه گل چیه ام دقاسن هنکی مجای وکن ما یک گوت جبو آبوری پسکه که جخنجی وای امیشن دناف پیزان شخواه دناف گندانه امیشن لسه جانم رو باندور که نینید که لورا گله کسی نخواشنه وک اصلا بروشید امیز گله زارو که بچکنه اول سه جانم رو باندوین نینید که آلی تندوسی ویدا جخنجی وای پر جان ام دچن باجان تن دکله که ریادم پرزه هنه دم شوات چت به ام پیش خان نبینن اوج دو سردم قزیان جانم میاج خطر که مثلا ببی های گله پسکیگی خانه بله دگو تاثیر تندوستی هم رو جدی که ماموستا دما کو فرزت شوتاندن دویه که زیاده داد مینا ام خوش لگندجین دما فرزت شوتش خود دیامش نخاش اصلیه امش اموینا که گله نخاش به رنگی هنه لسته جانم رو واندوی نینید که تندوستی هم رو دکه خطره جوابی های دفعه مرو والدار به ام بیشن فرزان نشوتنه جوابی های جمعی نست که پدش وارد کم رو فرزای خانه نشوتنه پیشی ام بیشن عادی خاله که لوتاتی بکه و تو پس که نامینه و آخر که تی راکنجی تی گیسن کنجی او آخر بهتر برکت خاصیت به ایجار که آخر شوتانه امروزی خواهی جور دشوته برکت وی آخرش نامینه ایجا ماموس هاتی قدخه کرن انا ماموستا جی بحث کر پشتی کو هاتی قدخه کرن شوتاندران فرزیان هجبارا کو فرزیان خود شوتینن کم بویه یعنی محمد گفت نیونی داکت نگو فکر من سدی نود نه داکت ام دنا قاده دارن ام قاده دشوبینجی
İnsan qat ah ki gohat şevtanı men nedit. Em jibo deşa sürücü bebejim. Qat ah nat şevtanın, peyza nat şevtanın. Ev jî tişki pir başe û hem jibo hewayî başe, hewa paqije. Her sal de serdama pezrê da serdama Çînîna genim da hemû hewaya me gemayî dibû. Ji ber toz ecaj heye. Li belê îsan em bêjin hewake baş e. بله ایجا تا گفت مامۆستا حتی قەدەخە کردن یعنی عالیە دەولەتێ ئەس بێژم هەر وەکی دم وەزارەت چ دکە ji bo ku yani ji xeynî qedexekirina şewtandina frêzeyan çi hişmendiyan dide gel Minak em bêjin yani çi xebatan dike em bêjin îsal alî reklamê ala danasînê da gelek agahî hat dayîn. Minak her sal di nav malpeya xalê da tenê parvedim ew tişê bista. Gelek cotka em bêjin internetê naşopin, malpeyan naşopin. Lê belê îsal bi saya endeziyan, bi saya karmendan, bi saya mixtanên gunda ew agahî hat parvekin got teqez û demdest qedexeye dêk cotka bi te awayî neşewtine. Dema cotka prezê xwe bişêtinin li gor parselê li gor rewş ûdî em ê pasê man tespît bikin cezayê bidin parselê. Ev parsel li ser navê kê qeyd kirî em ji wan ceza binivîsin. tapo li ser kî be Dema wisa bû mirov hinekî xwe bardar kir şuna ku cezayê bixwe vê li edê xwe da bixebite. gotin aynı para Aynı diçeqîne pere hema bereketa axê zêdetir dibe. Mînak axa ku şewtî çawaye yeke em bêjin herî waye axa bê tev bigere em bêjin ranêv hev keve çawaye. Ax dema tê ajûtin em bêjin axa binû îse tev hev dibe her wiha perêze em bêjin pûşît di nav axê de heye ew ax ew perêze giş gübre ye ew ji tevê axê dibe ji bo garis nihate çandinê ji bo garisê jî bereketa xweziyê dike. Saat xoş mamoste niha endezyarê bilin Turan Karahan jî li bendameyê em ê berê xwe bidin wî ka ew wê ji me re çi bêje mamoste merhaba Merhaba Ayşegül Hanım, roja ve dawiya hefta ve bxêr be, programa ve bxêr be inşallah. gelek spas dikim û çawan e baş in inşallah Ece gelek spas dikim, em başin ve temaşe dikin ana programa ve bxêr be inşallah. gelek spas Hem malava jwara hem mêvanê me ana li stüdyoyê bu ara dişxulin jwan ra o temaşavanê ana li ser ekrana TRT Kurdî me sêr dikin giştkara selama hürmetê xwe dişînim. gelek spas Roja giştka bxêr be inşallah. malava mamoste roja te jî bi xêr be em û mamosteyên xwe mêvanên xwe di stüdyoyê de em me behsa şewtandina frêzeyan kir mamoste gelo gel çima frêzeyan dişewtînin cizayê wan çi ye piştî ku ciza hat dayîn ev hejmara şewtandina frêzeyan gelo kêm bû tesîr kir gelo me behsa wan kir îca ji te jî bipirsim mamoste hatiye qedexekirin yani êdî xelk gel cotkar ez bêjim zû bi zû frêzeyan naşewtînin ji bo ku hatiye qedexekirin îca ji te jî bipirsim piştî ku frêze hat şewtandin bereketa axê diçe yani weke berê ew ax yani berhem nade ez bêjim îca piştî ku bereketa axê çû ji bo ku dîsa axa me bereket be cotkar bila çi bikin mamoste Ana eva şevtandina frêzê gerçekten di memleketê me da meselekî pir mühim e. Ji bona wê em hem bakanlık olarak hem paydaşê me em bi hev re dixebitin em devamlî ji cotkarê xwe re ji xebatkarê xwe re em dibêjin ji gundiyê xwe re vî şewtandina frêze qet heyan xwe nedin berê fakat dîsa jî em çiqa bêjin jî îlla însan hinekî yan ji bîra dikin yan ew çax îhtiyaca wî pê heye van frêzê haneka dişewtînin em jî pir pê nexweş dibin yani ji vî ew haneka frêze ku watê hat şewtandin ew hem nebatat hem jî heywanatê di binê erdê de malesef gişt têne şewtandin û gişt dimirin dolayısıyla ewa erdê xira dibe yani verimliliğa wî xira dibe ji bona wî eger ku frêze em tabîkî bên qet heyan neşewtînin îca dîsa jî ku hat şewtandin û van ew ê haneka ku jêv çûn ji ser erdê çûn bereketa erdê ewilî te jî got bereketa erdê tabîkî hindik dibe ji bona ku bereketa erdê em dîsa jî
zêde bikin û piştê wî dîsa watê me piş ajot van tiştê haneka diharin werin şitandinê gerel vê dera em pêşî er dîsa bikolin yani em şû bikin û piştê şûvê anaka divî teknolojiya anaka da ew gübrê em dibin organik toprak düzenleyici em dibin van gübre haneka gere lêxin. Tabi eva jî ji cotkara re dibe maliyetekî çünkü cotkariyê da çiqa maliyeta xwe hindik bikin kara me aqa zêde dibe. Ji bona wî kuatê vîya hat şewtandin piştê wî maliyeta van eva jî zêde dibe. Em dibin eva hayvan gübresi. Yalnız hayvan gübresi jî çiftlik gübresi em dibin. Watê davên jî gere bir çiftlik gübresiye haneka hatibe şewtandin yani en az salekî ser erdê mabe bûyî çiftlik gübresi bavêne o gübre din jî toprak düzenleyici jî lêxin bûyî şeklê ewa erdê em dîsa karin zêde bikin. Belê mamoste îca te got gelek haywan û nebat jî zirar dibînin. İca aneka wezaret ji xeynî qedexekirina frêzeyan, şewtandina frêzeyan çi xebatan dike ji bo bereketa axa cotkaran zêde bibe ji bo berhemên nû were dayîn wezaret li ser vê mesele çi xebatan dike gelo? Yani ana li ser vê eva haneka xebatekî zêde tê çêkirin hem ji aliyê devletê hem ji aliyê cotkariya da ji bona ku bereketa erdê zêde be ji bona verimlila wan zêde be kara wan daha pirçê be hem destek têne çêkirin hem jî li vê dera mesela ana vî programa ku hûn çê dikin dîsa jî cotkarê me ana mesela vira temaşe dikin û bi gorê van gotinê haneka bi gorê evan uzmanê ku tişt dibêjin bi gorê wan eger xebata xwe bikin ewa wan tabii ki zêde dibe. O bakanlık olarak em devamlı ji bona kara cotkariya zêde ve ji bona ji bo mala xwe ji bo şexsê xwe tiştê daha xweş bidin çêkirinê daha rin bidin çêkirinê devamlı hem maddi olarak destekekî devamlı destek didinê û wekî din jî eva mühendisê me devamlı mesela nav wan dane wan rane o tiştê ku teze hem dünyayê da hem de memleketê me da têne çêkirin devamlı wan ra qise dikin wan ra mijûl dibin û van tişta ji wan ra dibên eger cotkar jî van tiştê haneka ku watê nav xebata xwe da cî bidinê hem ewa wan zêde dibe hem jî evî erdê haneka mesela em dibên teyî frêze hat şewtandin. Ku watê vî erdê haneka em dibên di milyon sala da tê evet. Ja ku watê vîya hat şewtandin di ewa wan da mesela özellikle em tek yıllık dibên wan bitkiye haneka di ser 30 santimê da yani nav erdê pir naçin jêrê. Di ser 30 santimê ra ew xwe koka wan di wê derê da tê cayan. Ji bona wî ku watê ku ser wî me şewtan wî nebatat û haywanatê ku ser 30 santimê da hat şewtandin ewa erdê gişt bereketa erdê gişt çe. Dolayısıyla li ser vîya ku hat xewtandin o wan tiştê me hêca got eger wan jî cotkar di xebata xwe da vana cî bidinê İnşallah hem bereketa wî zêde dibe hem jî kara wan devamlı zêde dibe. Saat xweş mamoste pirseka din dixwazim ji te pirsim di van salên dawî de Wezareta Çandinî û Daristaniyê gelek piştgiriyê de cotkaran û tiştê ku ez zanim li ser toxumên bav û kalan jî gelekî disekine. Dixwazim vana jî ji te pirsim yani toxumên bav û kalan çima û qas giring e wezaret çima bi taybetî di van salên dawî de li ser vê meselê disekine em veya jî ji te pirsim. Erê serçava. Ana toxumê em dibên bav û kala toxumê ku ji dervan nehatiye ku di nava memleketê me da hatiye ciyan
em ji wan toxuma ra dibin, toxumê bav û kala. Ê ku koka wî di bajarê me de ye, nav memleketê me de ye. Ji bona wî em bew dibin genetîk qaynağı. Evî genê haneka ku ji bajarê me derketiye, van toxumê haneka ku memleketê me, bajarê me watê hatin ajotin, evana ji bo nexweşiya hinek daha qewetîne. Ji bo heywanê ziralî daha qewetîne û di nava erdê me da van toxumê haneka daha rin derdikevin. Fakat di dünyayê da û di memleketê me da jî ana nüfus wisa pir biye, watê nüfus pir bû, vî sadece em tiştê ku fêkî û sebze û tiştê din ji vî toxumê bav û kala em bêjin em digirin û qîma vî nüfusê haneka dike, malesef eva mümkün nine. Çünkü piştê toxumê bav û kala em toxumê dibin hîbrid, yani ê ku verima wî daha zêde ye, qat zêde biye. Mecburî anaka di dünyayê da van toxumê hîbrid tên ajotin ji bona ku nan û sebze û fêkî û qîma van însanê axa pir bûne, qîma wan bikin. Feqet dîsa jî di watê toxumê hîbrid jî ew bikî, ewa wan da di araştırma wana da watê em dibên ıslah, toxum ıslahî, di ıslaha wan da dîsa genê van toxumê bav û kala em lê dixin. Li her cî ihtiyaca me em muhtacê van toxumê bav û kala ne. Ji bona wî vî toxumê bav û kala li her cî ji me re mühîm e. Di vî dünyayê da toxumê bav û kala em dibin ê ku genê wî en zêde di memleketê me da, yani di bajarê Türkiye'da bi hezaran ev hene. İja anaka ji bona vana winda nebin jî di bakanlığê da me yeka wî li Enqerê dehwî jî li ciyê bajarê din da sê hev em dibin gen bankasî. Van toxumê bav û kala ji bona ku winda ne devamlı em divan araştırma haneka da o ciyê ku were ajotin wan dera ajotina wan bibe çêkirin. Mevana muhafaze kiriye, eva bi salan edî wê derê da dimînin çi wat ihtiyaca me van toxumê bav û kala hebe, em dikarin ji wê derê van toxumê xwe bigirin û dîsa jî him di araştırmê xwe da, li üniversitede da, di araştırma enstitüsya da, di ciyê din da ê ku özel sektör van toxum ıslahî çê dike ji wan re, em dikarin vana bigirin û li ser vana xebat bidin çêkirin. Eva tiştekî pir mühîm e, ji bona vana winda nebin. İja toxumê bavê kala tabi mihêca ku mihîmatiya wî ya din jî, di watê mesela hîbrid toxum dajoy Ayşegül Hanım. Hîbrid toxum li her cî nay. Mesela ji ertê ra rinine, ji wî îklîma wê derê ra rinine. İja toxumê bav û kala ku ji vê dera derketiye, yani qaynağa wî vê dera ye, ji bona wî evana daha rin derdikevin. Fakat tek sıkıntıya wî verîma wî hinekî bi gorê wanê din hindik e, ji bona wî em vana him muhafaze dikin, hem ciyê xwe da dihêlin, hem de islaha da li ser vana dixebitin û piştê wî jî tema vana tabii ki em him hîn bûne, him jî ewa wan da tema vana, bîna vana daha xweş e. Ji bona wî milletê me genelde dixwaze fêkî û sebze û tiştê din li ser van toxumê bav û kala ê ku hatine ajotin kêfa wan ji wan re dihatê. Teyê anaka mesela ti balîcanekî yan ti evekî ti diyekî lê dixo yad wê eva tema vana bîna vena fena ê berê nine. İja evan toxumê bav û kala tu watê ajotê wî ewa jê kir, tema wan bîna wan ew fena berê û heseta merat ser wan e. Ji bona wî em dixwazin di ciyê hindik da a hindik be jî îlla cotkar di erdê xwe da qismekî wî toxumê bav û kala bajon hem devamlılığa wan çê dibe, hem jî vana winda nabin. Tabii ki ji bo winda nebin mihêca ku em di gen bankasiyê da aneka vana zaten em muhafaze dikin.
İnşallah haya insani hebeci evduve dereda be hazar salan jî orada dimînin tiş nabin. Yani çünkü muhafaza koşulları bu görevi hatî çekirini. Mamosta gelek spas dikim. Turan Karan endezyare ziraate yebilin. Malata Spas var. baş me. Ji bo agahiyên te. Em ji te xatir bixwazim mamosta herî dawî gotineka te yê dawî hebî tu karî bêjî ji me re. Yani programa ve dawiya hafte peşi bixêr û xweşî be. Dîsa peşiya gotina xwe da gohim ana ev hevalê me meslektaşê me stüdyoda him mêvanê we din ez giştkara selam hürmetê xwe dibêjim. O ê ku temaşanê ser ekrana dawiya heftê TRT Kurdînê ema jî selam dikin. Bi sê çar cümleyem dikarim biya bêjin. Çünkü Konya ve şewtandina firêzan mijûl dibin. Em ji cotkarê xwe, ji gundiyê xwe, ji xebatkarê xwe em biya rica dikin. Bira qet heyen firêze neşewtînin. Çünkü watê firêze bişewtînin hem de erdê xwe da ew nebatat û heywanatê di erdê wan da winda dibin. Evana bi salan dîsa gerî nayîne. O piştê wî watê wî erdê haneka wen ewa wî bêjin em zêde dikin. Maliyeta wî li ser we pir bilind dibe. Ji bona wî biya nekin. A dudiya jî watê wan firêze bişewtînin em erozyon dibin. Yani ku tebaka ser erdê wan winda dikin bi bayê bi tiştê din erozyon tê çêkirin û ser erdê ew ê ku verimlî em dibin qismê wî bi erozyonê winda dibe diçe. Dîsa Asyan deyê em ana pirê bajara em bijûl dibin xwedê dah bike tabî di ewa da daristana da dîsa şewtandin pir çêbû. Ana tilê nerê watê wî şewtandina hanêka jî pirê wî li ser şewtandina firêzan sebep bûye û ewa tê çêkirin. Çünkü yan batê yan tiştek tê em çiqa bêjin em vî ewaneka kontrol dikin jî nay kontrol kirin. Kontrola me derdikeve ovan daristanê haneka jî tê şewtandin işte me dî hem bi daristana ra pirê gunda hatin şewtandin, heywanê wan telef bûn, malê wan telef bûn, giş perîşan bûn. Ji bona em sebebiyet nedin şewtandina daristana jî qet heyen em firêze neşewtînin. O şewtandina firêze di ana sed hev sebepa sahibî ki yek sebebekî kara wî tune. Ez tiştekî bêjim ege zemanê we hebe. Kerem kim? Mesela cotkarê me ana van firêzê haneka şewtînin bi sebepa çi şewtînin özellikle ciyek ve em ikinci ürün dibin yani a dudiya ertê ajotin ji bona hinekî zeman ew bibe yani dişewtînin fakat ana teknolojiya îro da evan mêvanê me jî rin zanin belkî gotinê jî em dibên direkt anıza ekim makine hatine çêkirinê. Qevan firêzê haneka neşewtînin cara dutiya watê cotkariya xwe bikin him maliyeta wan pir dikeve jêrê çima erd şûr nakin. Wekî din mesref nakin hema ewa xwe çinîn cota pêşî çinîn diyelim ki gernim ajotine yan nok ajotine yan nîsk ajotine watê wan ji erd wan rakirin dî şûr nakin hema bûyî anıza direkt doğrudan ekim makinesi em dibin. Bu wan makina ikinci ewa xwe dikarin bajon ji bona wî îcab nake ku firêze bişewtînin. Çünkü mehêca got firêze şewtandina wî sade zirare qet heyen karekî wî tune. Ji bona wî milletê me bira vî şewtandina firêze yeke o dîsa wan îla mijûl bûne cezayê wana hene. Tabii ceza belki pir zêde nine ku zêde nine millet jî dibe vî ceza geret cezayê wî jî tabii bi gorê bajara ew degiş dibe cezayê wî jî zêde bikin. O li ser vî ewa haneka em giş dizkinin bira cotkarê me jî ji bo menfaeta xwe ji bo geleceka xwe ser bizkinin vî firêzê haneka neşewtînin. Dîsa jî ji bona we dîsa me dawet kir ser ekrana TRT Kurdî dawiya heftê
پیشی جوارا و جمیوان وارا از دیجکتکارا پر سپاس بکن روزا و هفته و بخیر به انشالله و برکت جودکار ما گشتکا زیده ببه İnşallah سلام و mamosta. حرمت پاش و تمام را دشینم Gelek spas ki mamosta malatava xatrete. بله امی به صحبت خود دوام بکن لیدی سامیج پروین حسین استانه که خوش گودار بکن پاشه امی به مجار خود به صحبت خود دیسا دوام بکن کرم کن ساعت خوش پروین گلک سپاس که مالتاوا بله ام دوام بکن ماموستا اجازه دخوازم بره خو بدمته ماموستا توران جی باس کر جزای شوتاندنا فرزیان گلکی زیده هیه پشتی کو جزا hattayın جی edi volatiyan jotkar az bejin فرزیان ناشوتینن ایجا او جزا ماموستا جی باس کر گوت لگوری هرمان دو گهره گلو سدما وچه یعنی لگوری هرما جزا چاواته داین چما لگوری هرمان دو گهره اره شوتاندن فرزا ام بین باجار جزای بید دگیشته به ام بین جمع رهای هر دونمک شوتاندن وی نزدیک ام بین ست کات پره جزای وی هی سر دونم بیته به 5 میلیارد جزای وی هی زاکه زیده یعنی فر زیده او فیات مازوت گیم داره اینجا کات فایده چیفت راه اما ام تثبیت بکن کی ام تثبیت چی کانم بکن چونکه ام ویدیو دا لبی عردی چه دبه جمرا ام بین یعنی هفتهlik نه günlük görüntü deyin خیلی جویج ام خواهی درد که افنه نو عردا لکه داری دومان را دبه ام دارنه وی داری گرچه ای سال بینا اول عبدالرحمن گوتی
duman kêm radibiye henki me got nîvendîv kêm biye Xweziyarta Musa Bey. yani hîn jî kêm biye kêfa me wî avî xweş dibe cezayê xwe pirin yani tu mazot gobra di hesbînê pêncê tu karlî ama cezayê me jî em pêncî işler riyazê dikin gorê stet donim em bêjin yani hev de dişû ha zirar ji kê re çê dibe zirar ji erdê re çê dibe em bên ew heywanê gul wê erdê mer hene em bên küçük hene ego çavê me navîne îçi wê erdê da mikroorganîzma ego wê heriyê Heywanên biçûk bin. ewana hene ewana zirarê dibînin tabi va şewtandinê pirêza eger nêzik e gunda besa em dibîne yerleşim alanı bu nêzik e wan be hayatê însanê jî got dikeve tehlikê va ceza heta 5 qat hîn zêde dibe Bele. em pirêza dişewitînin em li wêrê çandiniyê dikin me mikroorganîzmayê wê erdî kêm kir kuşt hesabê ku em temam bik hîde em radibin gubre fazla didine wê erdî hîde gubrê me fazla dar normalde ku em dikê 20 kilo pêdin em darin 25 kilo din nekî yani eyni ev de dişû sistem çêbûne teknolojî gelişmiş biye direkt li pirêza çandinê çê dibe makînê ku direkt li pirêza çandiniyê dike hey em çi qas erd kêm rakin deynin sa erd nabeste ji me re hîn wêrimê fazla dide em her gu êrd fazla radikin datînin wêrima wê kêm dibe geres em erdê fazla nebestînin yek adı pirêze aslan ji êrd ji axêr re qorumakê çê dike em jê dibên marşlama Yani diparêze wê axê diparêze. yani wê axê aslında ew avê nemê ku ji erdê dikê buharlaşmış be wayê erdê da dêle ew bîtkiyê gotike ê xerîb yabancı ot em dibên gotike derkeve wana kêm dike işte bîram gotî wîdiyê de jî em tespît dikin Tespit dikin. berê em diçûne nev erda pirêza şewîtiye me digot kê şewîtandiye Kes tengî xwe dernedixist. degê xwe dernedixistin ew me kes li ser êr nedidî na ku em darin biriqe keser êr tune be ew pirêza em wîdiyê de jî dinêrin em xwe jî darin dinên ku şewîtiye em sîstemê de tên dinê tapû sîstemê de ser navî kê ye em ji wî re cezê yazê dikin va sîstema hêne derket bina heval Abdurrahman gotî jî ez ê me nîvenîv hîn kêmtir îsal kêm bû kêfa me jî vî tiştî xweş e Esata xweş mamoste yani tiştek ku wezartê dike jî pir bi qîmet e yani beriya niha net hat tespît kirin bawer dikim sedema wê jî teknolojiye ne wisa yani ew tu dibêjî em ji ûydiyê de tespît dikin jor ve em dibînin yani ev jî yani ew ka teknolojiye ye sedema wê teknolojiye ye hakikaten teknoloji bi her awayî tesîrî jiyana me kiriye tesîrî cotkariyê jî dike. İca dixwazim dîsa berê xwe bidim te mamoste me basta şewtandina zirara şewtandina frêzeyan me kir îca her wakî din li herêmê ez bêjim piranî jî pirsgirêkên cotkaran çi ne yani cotkar çi dixwazin erê ji bo pere ji bo pereyan pir neçin cana frêzeyan dişewtînin lê her wakî din cotkar çi dixwazin Belê niha em li Sûrûcê dixebitin yani pirsgirêka me Sûrûcê herî mezin ji bo îro em bêjin bihabûna avê ye bihabûna avê vê dawî avdanî zor tê avdanî pir zehmet bûye ji xêncî wê em bêjî êdî 2 salin cotka tim zirayet ke salek zirar 2 sal zirar êdî cotka naxwaze cotkayê dewam ke ji ber ku em bêjin dema tu kahekî bike te çê kar nekî hevesa me dişkê me naxwaze vê kayê xwe bidomîne minak niha li Sûrûcê ji bo donmek edî pembû 2009 ya têsnadine 2009 ew jî ji bo me gelek zêde ye li herêmê din li Sûrûcê kêmtirin cotka mesela dixwaze li Sûrûcê bi taybetî li Sûrûcê dixwaze hinekî bihaya avdayê dakeve ji ber ku cotkar karê bavê kara dikin dixwazin vê kayê xwe bidomînin lê belê sal bi sal zirar zêde dibe naxwazin êdî vê kayê bidomînin pêşî dixwazin heqê avê dakeve
ایستاجی گلک برنامه چی بون گلک هدیت نهاد دیدن جبو داخسنا آفی لیبل حتی نهاد تا انجام نهاد سنادن تا برسری نهاد جخین جوایی ام بیشن سروجی جبکم سروجی ام بحث سروجی دیکن گلک گندان دنابه گندان ری چه بن ری چه دمشون به مهان چند مهان حتی سراج داجو او ری تمام نامه علبت چند تین ام بیشن توس چه دبه او توس لسر زبیان حیات دست متیسیس متیجی بمبوجی گنمجی گارسی گله زرای دیبله دوی مثلا خبرت میبی آی لازم بس بتهم کن جبه کن بیشن زرای دیبله جخین جوایی ام بیشن ای سال دنوا هفته کدا به تایباتی بشه ایرانی و گوبه اوره جهودان رو 27 28 دنوا هفته کدا جود کم مثلا پیشی سال حساب خاط کن دبی اخواس مسافه ام بیشن یک بگ ده حسابن لدام تناور دم سال دست پیدا که پیشی ساله دنیا یک حساب مادی بیش سیه مثلا پر یک حیثیت دا اسلام مسیم لابدن یعنی حقیقت چه ماموسته مفهوم حق آب دنیا نه به تایباتی آب سوژی گلکی بهای جوت پرگازن کن برنامه چیز کن باشتری داره دبن دغازن چهار سکنه جو حق آب سوژی بداین ام بس تا کودی ام جرایدا جی پشکیت غازن جباسات جی پشکیت غازن آب سوژی پر بهای دبی تقاس باللازم بس جبو جوت کن سوژی وی پسکه چهار سبکن ام بنابه جوت کن سوژی ام دبیجن ام جمع آلیکای دغازن با تقاس او پسکه کم سوژی به چهار سکن نتیجه دجواجی میناک لحرانه کلا کم دنابه ما 5 کیلومتر 6 کیلومتر هیا لو دای به ناو جاذبه لسلما آفنا راسکری آنها پنسوی درن ام سوی 2 میلیون نسی درن لیبل پایگال ما شاف جداه اما بجیرانه ایوان بجیرانه ده نزگاه ما ادنه هیا ادنه 85 هیا ده ازمیر نسو چله لسوی 2 میلیون نسده لسوی گله زده ام دغازم با رایدار ام چه باسات چاندنی جبو جود کنیم سوی حق آفه 400 که هیوی ما مثلا اوا یک نه امبیشن من بحث ریا کر ری براستی زرای دن جود که یعنی ری برا ناو زیویان دن ناو عردان دن چه گلو ناو عردان چون ری گنده هنه دم ری چه دبن امبیشن جبو کو آسفالت به زفت به امبیشن پیشی دکورون قم سپی رود کن قم گر رود کن او قمش گش توزه مثلا دست متیسیس متیز زرای دن بمبیان دن گنم گار سایجی هر وا دناو گنده دیشن ام بیشن جبو مروج پسکریکه جبو تندوسیا مروج پسکریکه جبو هواج پسکریکه دوی مثلا ام بیشن جه چیبون تقاس به هم خلاص بکن او پسکریکه من هوانی هنا جخن جوایجی ام تشدید ببیشن بو 3 سال 4 سال ام جبو دونمک عد بمبو تم حيث اللي دست سنين بشكل سنين منك 3 سال بعد 4 سال بعد ما دونمك زاوي دست سن ما بي 3 دون افضل دونمك دستك 3 دون افضل ام 3 دون دستك سنين ام نكون دونمك افضل يعني حتى اقص بها بو دستك بشكل جوتكو كيم بو ده همان ما ام دخواسته اوجی هنه کی پیش بکه یعنی ام ولاتی جوتکاریه نه ماموسته حقیقتا جم ولاتی زراعت نه جیانج به جوتکاری گیه دایه بله ایرو جوتکاری بتاکنه biz jiyan me xatayê keve em dikan tiştekî bikin ji ber ku em bêjin av jiyan giş bi çotkayî dest pê dike em bêjin daha awayî jiyana me da li her derê di çi hetiş bi çotkayî gê daye îro cotkayî bitekin em bêjin bo me hem tişt dikeve xaterê divê cotkayî hez bike hêviya xwe be no em xwe cotkan em ji bav ku ji vî karî dikin yani em tenê cotkayî zanin em her karî nizam bikin dema em dibêjin yani em pir cara gazîna dikin pir cara hevdar rexna dikin ام دویژن دستاله زدار که بتاعی نه دستال زدار که بتاعی بس دویژن ام دویژن ادوی مثلا اقواس ماتور مه مازنه مه اموری منه ام و اما چا بکن جبه که باب کار امی کاید کن ام نکات کاید بکن تم هیوی خانه پیشی سال ده حساب نند ام ویتی ویتی مصرف بکن داوی سال و انجام ورسا به ام کار بکن لیبل بو چند سال داوی جبه جوتکا سال به سال غازی پاره بله جماعت وان روزان بیشتر ev نوچه راست نه راست tam نزان راست بکن دبیشن جوتکارین کو 2 سال عرضه خو نچینن ایدی دولت دکاره وان بده کیره تشتک بو صحیح گلو اف راسته یعنی پرگالا که چاویه راسته اوج بسیار خب سکیگه مینک امیشن اج آخر خارج زبی خو کار نکم از راه کم از چما بچنم ایدی مروف آلترناتیو دیگه لسروجی برای کار می تایبت ام بیشن جدیزکی بون چند نه گنده بون پشتی گنده من ام بیشن گارس بو نیسک بو و پنبو بون متنی وقت چند دچان و دایی مدی پنبو زرا گنده زرا گارس زرا نیسک زرا مگم ام دی 4 سال خواهد ببینه
ایسان لسوچی که کم حانی زانه گلک گندان زبش شاندن زبش دی اصرار کن جیرانی که مهین ها زبش تفوش دو شما گازی خانی دیگه من فهمت تایی کن امچون گارس مگارس زا کن امچون گنم مگنم زا کن مگام زبش بشین من ها زبش شاندی هم زبش زرای کن یعنی جوتکای به داوی حتش خبی زراره دفعه امشن جخا همونش گلک بهای امبیشن عالی بابنی اپن کام پتشتی بکن لیبل عالی پشکی و عالی دسته کدا پرتشت مروت کاب که جا عالی دسته که تو عالی مثلا 3 سال بعد دولت سدی 5 دسته که حقی آوه نیونی آفدا مثلا ایشان نیونی دسته بدم پس که من نیونی 400 و من ببین آی دکان دسته من داین بله ساعت خوش با ما سجاشته جی پرسم ما مست باسا پرسکره کا جوتکاران کر گو آف پر بوهایه لهره ما مپرادی جل سوروجه باسا هره ما خو کر ایجا اف پرسکره کو چاورن چاره سر کرن ونوا که اند زیاره زراعت و چه فکر ام بین جوتکار مسئله کی ام بین قدساله بله هیرو گو جوتکار تنبنسا تکانی چند ریانه نخوی 24 ساعت شده خارن تنبه هیدی نه والله نابه نبرگه نابه اما نه وقت تلفونا دست هر کسی ده های بله هیرو سیستم اقدار که وید که وای گیر راکن امکان بی وای نه والله دقیقاً تلفن آخو هندات کن به که تلفن آمن ام پاریک تو بله اولی مینه امکان حیات ما ام بین دوام دکه بله یعنی تمام لازمه یا جاگو مازن اما گفت تنبشی دبه حیات دوام دکه اما خارن تنبسا یعنی حیات مرا 24 ساعت شنده ایدی بینی مریا ایدی تشکی الغلامیش ناکه بوی وی هاوی اگر گو سفره ما زیتون ته خارن ته گرس انویر روی هرن چیفچیه کی جودکاره کی را سپاس بکن بوی وی کاری دکن بوی وای جودکار بون مسئله کی پری مهمه اما زمان ما دا ام بین جبوی چاندنی تشت پر بها بونه مازوت بها بیه پر زیده بها بیه آفدان زیده بها بیه ایشچلغı زیده بها بیه اما جودکار ما 3 سال بره پامی خواب چه دفروشن فیات همه نزدیک 3 سال بره گنم 3 سال بره فیات خواب چیه سا نیسا نزدیک نه مصرف زیاده بوده نه مصرف یعنی هر تش دقات بونه اما جودکار تشتی خواه گود فروشه فیاتا نزدیک 3 سال بره ام بین سورن جودکار می پرن بلگاه ما ام بین عراضی گستر دونم اتهای 10 دونم اتهیل پیش کندن 10 اتهیل پاش کندن 10 اتهیل هیل آدنه 5 هیل آدنه یعنی پارچه پاشیه بله راسته نل برهبن يعني نل برهبن قلت لك تشتاقي بقي تجلفي داري دكي توي سيستم وخا سلامه اسلامي خراد كي هيلاد تجبر راد كي هيلاد يعني زمان تا صرف ابين بوشه داره اما گاو اردانا گوگی برنا آره که توپلاشترما هم جرا دبین و توپلاشترما گو چه ببه انرژی تجی کم داره هیده خطا که جودکار می دجی های ارده خواه گو پارچه نه یک گریه باغچه یک گریه گنمه یکی زبزه چاندیه یکی تشتگی دل چاندیه هر تشتگی نخاشی خواه آیرنه مزم بونی خواه شغل که باید داری گی فرقلیه تا کی جانه که تقیب بکی کی جانه که بنیری هم دبین گو برا عراضی گی ورنه آره که گفت که چیزی بچینی تشتگی بچینه یعنی هر تشتی مچینه گفت باغچه برا او سر دونم تا عرض تا گی باغچه با گفت پمه دوشینی برا گی پمه با مثلا مروش کم دبه مصرف چی کم آره مصرف چی ورگا کم دبه هیده
ام بین سر چاندنی جودکار ما bilgiye xo abin bavu qalay yani sistem hiro go çi icab dike wit şi taqib nake fuar çedibin fuar boy go çiftçi sistema ka gonne hatiye sahara ve sistemi bibine yani heşmendi keme ne olsa yani fikir ramane wan keme yani jotkar her tişi takip nakin nizane taqib nake bavu qala da çeto biye Usa devam dikin vay devam dike boy va dagish bibe امین لباجار فوار چه دبن لباجار کی امین رهای ورفای ای رسمی نزدیک 7,000 جودکار هست ای رسمی که وقاسه جی ای نه رسمی هنه فوار چه دبه امن کن 7,000 وینوی فواره و کیمایی که پرام ازنه هیده الجامعه birlik beraberlik jakeme. Gerek o amel gunda kooperatif hebben. Kooperatif çe dike و محصول وای به دست دگید فروتانده ده هر جودکار گوره قافی خانه را پازار ویتش خانه فروشه کوپراتیو تشتی وای هین بهاد فروشه علاجک لازم بهش اردار را هین ارزان کانه فابریقه را آنلاشما خواهد چه بکه هین ارزان و علاجی بینه بره گو بیرلگت آره جودکار را ده هبه کانه هر جی سلاما بیرلگی حقی آوه کانه هین کیم کرن بده جی بوی وای هم دوین گو گرز چیفچه جی جودکار بیرلگ آخوا جی هبن بله ساعت خوش بامسته yani hin gelek mücadele mehne me bas bıkın yani tuxazım ser toven kalu bavanji bi taybeti bisek rasti divan selen davide devleta meji pir pişkiri de selve mesele gelek bi taybeti li selve mesele disek ne me hin bas bıkın le oxte me heye mamoste eme disa ji pervin staneka hoş godar bıkın paşe me disa derbas sohbeta xob bin kerem kirin
Harman gini sade gyana Jun ki vaden rolana Boni gulu gul khonche gyana Chirike gulana Boni gulu gul khonche gyana Chirike gulana Gelek spas Pervin Hüseyin.